Balwalas ni ang boka o ang approach spans ning kutkut flyover king Philam Friendship Highway papunta king Clark anyang pasyalanan ning CLTV 36 ngening abak na ning Martes, January 23. Alano ring mga ragulapun ning akasya at tambing danong sementuan deng dati rang pitam nandeni. Agpangkan District Engineer Arnold Ocampo ning DPWH Pampanga 3rd Engineering District, lamen abiso karela ing kontraktor, dikil king pamamutot pun anya petok nangando ing obra. By Monday, balitan mi po na atin megkat keng kareng trees kening kaya katamong kutkut, barangay kutkut niya, keng gagawin tamang flyover. So agad ya pong pepadalang inspectorating office, yung Pampanga 3rd District Engineering Office, na in-inspection na yung site. So tutupin ating magkat ka rin, then mag-report lang ka na ako, agad tamo pong ginawang stoppage letter para may stop itang cutting na ng trees keng site. So that day, mga Tuesday, kaya dala depo, receive day itang letter tamo para may stop itang cutting. Chepo po ka rin ng DNR, so witness din na talagang stop tayo. King paman isplika ng Ocampo, taga ng kailangan lang milako, renga pulong pun ning akasya, huling dalana ning flyover. Dapot pamurin ka numalyaring kabud na mo puput-put-pun alang permit ibat king Department of Environment and Natural Resources o DENR. Opo, nung nakarila po retang tanaman, karinya po magawain kaya katamong flyover talaga. Kareta po mismong trees na atyo ka rin. Kaya po, nung pansinan nyo, hanggang nanong ang panyabiyanda ken DPWH, okay mo kaya kami kasi talagang emiayari hanggat atyo rin trees. So this anyway, ang even kailangan nilang lako, may pa rin advice talaga yung contractor para ikat na lang unless na alang permit ken DNR. Dismayado yung Save the Trees Coalition uling atin pang Temporary Environmental Protection Order o TEPO kareng maygit adwang dala na pun kareng dane na ning Philam Friendship Highway magumpisa king sasakupa na ning Bacolod hanggang na king Angeles kabang pending ya ing kaso king Court of Appeals. Pauli na nini pera layang sulat ing grupo king korti bang siguraduang mipatupad sa court order kabang payariing karelang legal battle bang isalbareng akasya trees. Siyempre, per time, medyo really disappointed and dismayado talaga na maliliari pa rin. I mean, despite na yung court decision. So, ito rin yung brimming value nung nanin kay no ka rin what I mean is ating pamilyari na kami inform kasi bigla na mag-report lang kaya kami. Well, kaya rin concerned citizens. Samantala, aminado yung Ocampo ang magkasakit laking adwa ng daring environmental group lakwas 6 lanes ya ing disenyo na ning Philam Friendship Highway akarelang panikobran. Makabasi ya kanu kasi ini king urban development plan ilwalas deng dalan papunta king Clark Freeport Zone. Buketang karela is 2 lanes siya. Then natin niya after daretang trees atin yang bike lane or pinaka sidewalk. So makanita tayo pong design. Ang design na po ng DPWH is i-develop ni in full width, ultimate width na ning kaya katamong friendship which is 30 meters siya. Gawan tayo po sa ng 6 lanes na 3 lanes. So ita po talagang ultimate design kaya katamong friendship highway na ayan. So anyway, ita pong amanwanda, noted ya po naman kaya kami paminsan-minsan ta naman gagawin mi hangga't deng daratang nga pondo di taklamo gagawin mi naman tang suggestion da. But then again, kining kaya katamong kutko flyover, talagang aluwaing sitwasyon. Agpangking DPWH uling mikapondo yang ening Banwang 2024 ing multi-year program akutkut flyover, panaligan rang mayari ini ngening kalibutara na ning Banwa. Sinuguro ra naman na alapa mong pun maputot kabang epektibo ya pa ing Temporary Environmental Protection Order. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.